Os nenos e nenas de quinto xúntanse agora para amosarnos o seu traballo con Carmen, a profe de música. Cantan a canción Oe e fan o ritmo con vasos. Un forte aplauso. Mira ti que vemo e chega o verán, cheados ao sol, miles ti comerás. Mira ti que vemo